Ibi ni byiza bitatse imisozi miremire, abatoya batabizi murabona hari igiti cy'urukore hano kuri ino sararo. Aya ni amasararo amazi meza aturuka mu misozi. Reba ubwiza bw'amazi meza y'iwacu yamwobwaga bitarinze guca mu matiyo, bitarinze gusaba imiti. Aya ni amazi meza ava mu misozi. Aha turi mu misozi myiza ya Masisi. Irebere nawe iryo sararo ukuntu yaritemba neza. Mbega isararo ryiza. Komeza murebe, mukomeze murebe. Twahisemo kuza tubagezaho ibyiza byari bitatse gakondo. Batazi ibi biti biba bigaragara, hariho igiti cy'urukore. Urukore bageze barukoresha abanyendondo mu gushishura, bagashishura babaja kumanika ibigori, icyo bitaga imyanya. Haruguru hari imigoti ndetse hari n'imigeti. Hariho n'ibiti byiza by'imigeti bikikije iri sararo. Aho muza kubona ibyiza turabakumbuza. Iki ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ibihugu by'amata n'ubuki, ibihugu by'amata n'ubuki birimo za mwimanyi, za mwimika nkongoro. Ngawe nawe undebere iri sararo ukuntu ari ryiza. Mbega isararo ryiza we. Ndetse haraza kuzamo n'uduti tw'intomvu, muratubona. Haruguru haraza kuzamo ibiti by'imigeti. Mureke tubereke ibyiza bitatse gakondo. Iri sararo reba ayo mazi ukuntu ari umweru asa neza, ntasaba gutekwa, uranywa tu. Aya ni amazi meza, aya ni ubuzima. Abasaza bayanywaga ntibajyaga bagira ibindi bibazo by'amadiyabete nk'ibi by'amasukari mwirirwa munywa birimo za fanta n'amayoga. Ibi byari byiza, byari bitatse gakondo. Mbega isararo ryiza, mbega isararo ryiza, mbega isararo ryiza. Murabona iryo buye, amazi arimo aramanuka akika hepfo. Ni amasararo afite amazi meza cyane. Nanone ni kuri ya channel y'umuhinzi w'igikundiro, impara yatsinze impaka yemera kuba impara mubiri. Aho twabahitiyemo kuza tubibutsa iby'umuco n'amateka, tukabereka ibitatse imisozi y'iwacu ya gakondo. Uyu ni umugezi mwiza w'amasararo. Umugezi mwiza w'isararo rwose murawubona. Dore umugezi uva mu misozi uko utemba. Dore umugezi uva mu misozi uko watembaga nuko usa. Aha turi mu misozi myiza. Irebere nawe ihera ijisho. Mukumbura igihugu muzotaye muri gakondo. Dore igihugu cy'amata n'ubuki, kirimo ibiti byaciye neza, kirimo amazi meza cyane, amasararo meza n'amasoko meza. Yewe umenye utavunika. Abantu ni habi cyane. Uri mu manga ntiwawushora. Murabona agati k'umweru hari agasa nk'akirabuye kari imbere y'uyu musore. Kanumwirongi, abari bazi umwirongi bageze bawukata. Uburumye wawukata ukanawuvuza. Ni mwiza cyane, kari hagati ni keza cyane. Haruguru muraza kuhabona za mwimanyi, nazo turazije tuzibereke mu kanya gato cyane. Twahisemo kubereka isararo. Dore amasararo no masoko yo mu misozi ukuntu ari meza mwabagabo. Mbega ibyiza, mbega ibyiza, mbega imigezi myiza itemba, mbega imigezi myiza itemba. Iyi mvura igiye kutunyagira. Izi ni inkamwa. Reka kano kamare nk'iminota 5 basigiye kutubuza.
dore amazi meza we.